Fu bayete zikode Sithathe usibeke esithombeni ukuthi kusukelaphi bekwenzakaleni nanokuthi yini oze nayo la namhlanje. Ngicela futhi uphamise nje ikhanda ubheke. Njengoba bese ngichazile ukuthi ungilethela uxolo nokuxolisa kumkhulu. Ngephuthe ngalenza ukuthi ngicine mhlawumbe engafinyelelanga emhlanganweni. Ngicina sengikhuluma kabi nasey'nkundleni zokuxhumana. Ngicina sengivelelwa zinkingane. Ngagcina sengivelela phakathi kosuku. Ngithi mangilele ngivele ngibona umkhulu engihlasela ngoba uphethe ubhoko nje. Efake nomchele wakhe lo ngathi uyikali. Ingakho ngithe namhlanje ngijoy futhi ngize ngizokuqhubha. Ngimbuza lokuthi kunjani ukubakwayo ngilungisela lapha ilokho okungisukisele phezulu ukuthi ubebeke isimo sokuthi akalala ebusuku ukuze sikumele phezulu udaba lapho ngathi uJulie shiya nje emsebenzini ngathi cha lesize uzolungisa umuntu ngicela ukuthi ayichazele yini le kwenzekani phela ngeke ngikuxolele umuzwa wangu wena kwenzekani Ngesikhathi ebeyimhlangano awenziwa yini wenze emhlanganweni ekubeni umhlangano ubizwe ngamakhosi kumina usuqhamuka wena uyaxoliselwa wena usuxoliselwa Yegcokama kanti wena ubani wena winsizwa engakanani nesithi amakhosi usuthi yini abathe nimbhala ku-Facebook ngoba khona okunye wabhala lapha kwathi akusafuni ukuthi ngithathe isiginci nomthandeni athathe isiginci sibulalane lapha nge-estate okunye kubhala into okuyithandayo okunye wabhala amabhodi lapho kuphise khona ngasuku nganikeza 3 days abalendeli baxolisa lapha kwezokuxhumana nabo lapha kule phone kusho ukuthi wena kulo 3 days awuzange uzuxolisa wabhala waxolisa kwezokuxhumana wabhala ukuthini chaza usuchaza wabhala ukuthini konke la imabuthi nami ngafika ngemhlangano wamakhosi engakubhala sokhathala ngemhlangano uxolo manje ekhaya ngeke ngikwazi ukuxolisa ukuthi ngixolise nje ngale ekhaya kufanele ukuthi kube khona into ozoxolisa ngayo impela fanele ukuthi kube khona into ozoxolisa ngayo uma ungezukwazi uzothola into engizoxolisa ngayo uzolusa 3 days ngoba ngangibeka izinsuku ezintathu ngithi xolisana khipha uzokhipha imbuzi ekuseni uphinde futhi ukhiphe inkomo futhi ubuye ngale kwalokho kufanele ukuthi ukhiphe into ngikwazi ukubika lapha ekhaya ukuthi nayi ingane ngoba ngafe ngakhala la ekhaya mina engikhaliswa ukuthi nazi ingane zendelela ku Facebook kanti akudlalelwa kimi kufanele nazi akudlalelwe enjeni efana manje ufuna ukudlala mina nokwenza ishukulu noma nemaground afuneka indlalele kule ndawo ngoba phela lo mhlangano sasubizele umhlangano obalekile impela niphetheni ndoda wena mfowethu yini niphatha masana ukukhala niphetheni ngoba kukhona abafundisi futhi abangengisa abashumayela ngami kuleli sonto nabo bavuka ekuseni behubha izinkulu
manje nani manje nawe ukufundisa isifundo ukukhala kwakhe akusisi kufanele ukuthi uzomshiya ndoda uzomshiya aluse la ekhaya uzomshiya uzolusisa ube intathu ufuna ukuthi ubuye uzolusa noma usafuna ukufuna into ozokwelusa noma ufuna senzeni cha khuluma ukuxolisa wakho ukuthi ngibuthi uxolisa ngani awunanga ushimbuzi kanti udelela kanjena nje umfana imbuza yephi inkomo yephi zokwelusa-ke like bengufundisa isifundo ukuthi ungabodlalela kosolwazi noprofesa gqilaza ngempala kanti ngikufanele ngugqilaza impala manje mkhonazi ubeyiphethe atha iy'mpahla umshiye esalelusa bengiyiphethe iy'mpahla zokushela uzoqala nini ukwelusa la ekhaya ngoba phela kaphetheli ukuthi ukuze ngizobika la uzoqala nini ukuzokwelusa na ngoba phela fanele bekhona into manje ongitshenayo ukuthi uzoxolisela yona manje ngoba phela ena iy'ngane ena nenze zakhuluma into eziyithandayo lapha edolobheni athi ingqombe manje ena uzuma phela babe mntoyitoyela mina ngena upresident nguwe futhi wabhala kwezokuxhumana wathi ufuna umpresekhonde akathatha isiginci kebulalane nomthandeni ngengoma uwe lo wabhala ukuthini wena ho wathi wena uzokhathala ayikuyabona namhlanje kukhathele wena ukuphi manje mawula angithi-ke usukhatheleke nje manje ngoba lokhu kuguqisile ungafanele ngiguqe ngoba phela funele ukuthi manje lento siyikhuluma kufanele ukuze wena usu-3 days ngoba mina igama lami nguPrisekho nguprofessor ngihlale nitelela nje ninantelela izinto eningazi ukuthi nintelelo bani ngoba ngase ngakhala la ekhaya uzobuya nini na wena mlekelele ndoda athi ngiqhubile manje ngiyoyiletha nini inhlawulo ngokufanele sekufuneka inhlawulo manje ngizokuthiwa ne-TV uthi wawuthi ubuka i-shifts ubona mina ku-TV wakho uyakuthanda yebo uyasho lo mkhelo uyikati gqilaza fundisa isifundo khona abanye abafundisa abantu abakudedela lapha bayazi abafundisa abashumayela ngabo beshumayela ngabo nabo ngabagqilaza bavuka ekuseni abanye behubheku bekusemncane lokhuwa bekusemncane fundisa abantu lokufana yini mfana edlalele animtshenanga no baba ukuhamba ukabengena ko-Facebook lento iqala ngobani isikhathi lento eqathayo ngo-12 ufuna uchaze kwenze njani ufuna uchaze
manje izizathu kosiziningi kade ngafeza nje. Amasenda ngena phakathi. Uye. Amtshela hayi ngifunda emhlanganweni ngisemhlanganweni babekhona abashi. Ngathi mina ngeke simlizele emhlanganweni. Abantu lokudala. Fundisa isifundo. Awukhumula amateki. Uqhilazi. Ha. Unegqoka amateki kanti uzoxolisa. Sekusikhathi sami-ke manje. Angithi bekusikhatheni lapha ku-Facebook. Ngekuphindi wenza la. Ngekuphindi. Ngapha. Entawulo manje usawucela ekhaya. Ngikunikeza u7 days. Kulo 7 days. Ngoba uthi awunayo inkinga yokuthi uthe unenkinga kulusa 3 days. Noma ufuna amatoko lapho khona uhlala lapha matuba noma uhlala lapha. Uhlala eThekwini. Benihambe impela nohlala phansi. Mina ngizomphilisa phela. Kodwa makuphela lezi insuku lezi izobuya le. Ngizomxelela la ekhaya ukuthi akasinde aphile. Kodwa sengifuna ukuthi manje into engizokhuluma ngayo ngithi nangu umfana wayenza ukuthi nokuthi. Uyabo? Uyazithi usukhathele. Ngitshengisa ke manje ukuthi uzokhathala wena. Uthi usukhathele ubhala phansi ku Facebook uthi ukhathele phatha umhlanga. Bani wayibhala ukuthi phatha umhlangano uwe noma wathumela iqeqebana lapho ngabhala mina wabhala wena uqobo wathi phatha umhlangano wathi senikhathele kana ukhuluma amazo wakhuluma wathini ngathi sokhathala phatha umhlangano womkhulu wathi nizokhathala phatha umhlangano wami kade akona omakhosi xolisa ngiyamxolela ngithwesa kodwa ngimlingisele mina ngiyamxolela ngoba ngiyakholwa kodwa fanele nibuye nempahla ethile ngizombika la ngizombeka ubhoko uzophila ngizofuna ukumtshengisa ukuthi angiphathi imuthi bengingamthakathi ngizomcelela la ekhaya bese ngimbeka le nduku angiphupha ngimhlaba ngayithula go ngiyamxolela lo mfana olela ukuthi aphile ngoba manje usezocela intetho ngakho ayikho umntwana bathi ngifuna ukukhuluma naye ngingakhuluma phela nabo ngilake ningakhuluma letha mfokamkhwanazi mhlambe ne-message noma umyalezo ongafisa ukuthi udlulise mhlambe kwabanye mhlambe abanye abantu mhlambe bakuyona le ndima njengoba sazi ukuthi ikomiti leli eyawumgqugquzeli walo yena umkhulu 3 second livamise ukuthi kubize emhlangano kanje ukuthi nabanye abaculi banakho ukuthi balibukele phansi njengoba abanye babo nje ngesibabiza ngagwama bethu ababizela phansi kuyehlahla mhlambe imessage ongafisa ukuthi uyidlulise kulabo bantu mhlambe abanakho ukulibukela phansi ikomiti leli lamakhosi ikhosini ungathini mfowethu ngathi into ongamele beyithathe kancane kakhulukazi njengoba ngezwe sekuthiwa sekunomyalelo oqhamuka kumkhulu ukuthi uno 3 days awubekayo mkhulu uthi ngicela bonke laba abayithola sebephawula kabi ngaye ngicela ukuthi bebuye bezoxolisa ngiyacela nabo mhlambe bengabuya bebhale noma khona inkundleni yokuxhumana ukuthi hayi kwashelela YouTube noma kwashelela ulimi okay siyabonga thathe usibeke esithombeni kwenzakalani namhlanje la nanokuthi ugcine kuphetha ngokuthena inkulumo hayi inkulumo ngoba ngiyakholwa ngithe ngiyamxolela ngoba nenkinga phela abantwana basuke bengazi ukuthi basuke badelele ubani ngasiphi isikhathi kanti futhi ngifundisa isifundo abanye ukuthi akufuneki ukuthi namasensi into ebalekile emqoka kangaka bese kube ngazi ukuthi kuyinto yokudlala ngoba mawuthi ayibheka lento
iy'ngane njalo ngihleli ngiyayitshena namanje abangahlaleli kimi ngoba ngisolwazi njengeprofessor manje kufanele beye emagrawundini noma benze ishuqula iy'ngane zingahlaleli kimi ngoba uma udlalela kimi mina ngiyabika ngibikela uNkulunkulu ngiphinde ngibikela ekhaya ngibikela abantu abadala manje leyo nto mase ngeke ngayenzisisa kahle ngalokho ngikhalile wena kanti manje awufuni ukuthi usuke uwazi ukuthi ungiphathe kabi awufuni ukuxolisa uba nenkinga vele baselistini kuseza nakwabanye ngibalindile kodwa manje ngoba ngiyakholwa ngiyamxolela kodwa ngimlengisele ngoba uyazi ukuthi ngimxolela ngoba mina ngiyakholwa kodwa yena khona into afanele eyilethe la ekhaya enjengempahla ukuthi ngimkwazi ukuthi ngizomcelela la ekhaya ukuthi akaphile kodwa manje ngoba sengizamile ukuthi ngibeke le nduku aphupha ngimbona ngilunga nomhubha ngabusuku bengizama ukuthi ngimkhulekele ukuthi akaphile kodwa ngimnikeza ukuthi ngisamlindile ukuthi alethe inhlawulo la ekhaya mhlawumbe ngamafuphi ucacisela nje nombukeli mhlawumbe osekhaya ukuthi lo gwayekati ngoba ngathi kunogwayekati omnqumele wona uyisikhathi esingakanani mhlawumbe nayo inhlawulo ezinto kanjani cha phela ngithi ngithe mina manje uthe akakabikho nakho manje ngathi ngicona lusu 3 days la ekhaya ngoba la ekhaya kunembuzi kunamazinyane futhi la ekhaya ngoba kunomlungu lusayo bezophuma naye nenkomo ekseni ebuye ngopast 12 aphinda aphume kuze kube u3 days bese ngiyamxolela ngoba manje angithi manje yena wathi usekhathele yimi maye naye ke indlela yokuthi ake hambe ekwelusa kuze azokhathala ukwelusa yingakho ngicela indlela ade ngifuna uMgqilazi ngayo kuze ngizomfundisa isifundo khona lo gwayekati kwensuku awusibeke esithombeni ngawo bungabe uthini zingakithi zu7 days insuku ebengithaka behamba kahle kahle angidluli ku3 ngoba igama lami ngu3 second lo 7 ngenzela ukuthi yena akwazi ukuthi aqoqe abanye abangamzwela ukuthi bekwazi ukuthi bamhlanganisele isimo sokuthi ngizombika la ekhaya yilokho nje bafowethu ukuthi yena bonke nabanye ngisabalindile abanye futhi basendile ama message bangena kwezokuxhumana bayasho ukuthi abanye babedlile beyiphuzela manje bonke labo bantu baxolisile kusho ukuthi yena wagoloza ukuthi axolise ngoba babuyile abantu inqwaba babuye ngabaxolela bonke futhi nabalandeli sesiphetha dokotela kwelakho lokugcina nje ngale committee khuzimbi nemessage nje kubantu ukuthi bangalithathi kancane ikomiti leli la amakhosi okubalekile ukuthi balihloniphe nelingaphansi kwaso isimiso sokuthi likhuze udlame noma libhule ekungaboni ngasole enyembonini yawo umculo kaMaskandi cha ikomiti leli akuyona into yokudlala ngoba linabantu abadala phakathi futhi abashinto zabo eyiningi bezokwazi ukuthi bezolungisa isimo esigcinene engagcina kulimala abantu besila ngithi yabo bese kuthi sithi siyayibona into ezoshunqa kufanele masisukume sikwazi ukuthi siqoqa abantwana sibakhe ngoba kuyindlela yokumakha nje angithi awusakwazi ukumshaya manje ngoba mina nje ngomthetho kwafanele ngidibane naye ngumbeka isandla manje uhulumeni useyabopha uhulumeni mawushaya umuntu uthi uyithathela umthetho manje senginenkantolo yami ke la ekhaya mina ngigqilaza ngawo umuntu manje nje ngavula icala la ekhaya wena uzoba mdala izolo yikho nginamanje ngiyasho ukuthi baselistini kodwa laba sebephumela obala bonke ngiyabaxolela ngoba ngiyakholwa nalaba futhi abayisolile basho ukuthi bebegula bephethwe ngamakhanda abanye bephethwe iminwe bashilo ukuthi sebengcono manje ngoba yena ke ube nephutha lokuthi simbize la vele ngafiki wavele wangafika nje futhi lento ade siyenza ukuthi simbize ukungafiki kwakho betshengisa khona ukuthi lento ubeyithatha kancane kodwa manje useyayibona namhlanje ukuthi inkulu uyabona ngoba ezoguqa la ekhaya ngimguqise i-hour lonke ngamabomu ngimgqilaza siyabonga ngiyaxolela ungaphendi lento wena angabheki phansi akabuka umkhulu ngoba ethi yamxolela ngiyaxolela ungaphendi lento wena ngiyaxolela ungaphendi lento ngifuna utshene nabanye ukuthi nabanye abade besadelele ngizobagqilaza ubatshene wena ngiyabonga xolela ngoba ngiyakholwa uzingane zibampa umhlangano wabona neproblem